To je Bestov VIP intervju. Kako ste danas? Kako ste se osjećali na bini i kakva je slovenička publika? Ludački, znači posebna publika definitivno. Ovo je pun pogodak, nije me dugo bilo u Sloveniji i mislim da sam nedostajao i ja njima i oni meni. Ponijeću prelijepe uspomene iz Ljubljane i hvala od srca i organizatorima i svim ljudima koji su bili večeras na koncertu. Zaista sjajan osjećaj. Lepo. Šta Dado uvek nosi u sebe? Joj, svašta. Moja žena kaže da sam gori od svake žene. Stvarno? Da. Šta to sve imate? Pa, od bombona do muštikle, telefona, cigarete, torbice, sata, ključeva od kola. Da. Sve? Pa bar 10 nekih sitničica bez kojih ne može meni dan da krenem. Onda stavite još nešto od žene kod sebe pa Ja. vi pridržite. Lepo. Ključ od njenog auta kao. A imate li neki poseban ritual pre nastupa? Pa volim da sam u miru, onako malo sam sa sobom tih 10-15 minuta. Ljudi su došli zbog energije i zbog emocije. Vaša energija danas je bila na vrhuncu. To je to. Da. I smatram da pored sna i dobre hrane da čovjek mora da trenira, naravno, da bi mogao da izdrži ovakav tempo. Naravno. Jer kad te dohvati 10-15 hiljada ljudi, to je stvarno poseban osjećaj. Da. Dobro. A koji je najbolji ljubavni savjet koji bi dali? Iskrenost. Samo treba biti iskren i ništa stavljati pod tepih. Biti iskren sa svojim partnerom, kako god to bilo. Ja mislim da za svaki problem postoji rješenje. I naravno, odabrati pravog partnera, to je najteže u ovom vremenu ludom. Da, lepo, jako lepo. A koja vaša pesma je ona za koju ste sigurni da podigne sve na noge i stavi ih u trans? Ljepša od noći, fali mi ljubav, ne dam ja na tebe. Lepo. A jeste ikad dobili neku pesmu koju ste odbili i onda je kod vaše kolege postala hit? Joj, pa postojala je jedna pesma koju je Cobi hteo da mi poklonim, a u toj pesmi i u tekstu bio zapravo problem gdje kaže La Vida Loca. Da. Gdje ja sam sebi ne bi verovao kada bi pevao La Vida Loca, jer sam ja više ta neka stara garda i ne mogu ja sad pevam La Vida Loca. I onda je posle toga Alen Ademović tu muziku zapravo snimio i postala je hit. Tako da... A, dobro. Bilo je tako kako mora biti. Naravno, ja kažem nije sve za svakoga. Da. A koja pesma vas podiže na slab dan, na primjer? Joj. Neka vaša ili od kolege? Pa prije će biti od kolege, jer ja sve svoje pesme toliko puta slušam prije nego što uđem u studiju da ih pevam. Recimo Dišem za tebe od Šaka mi je omiljena pesma. Da. Lepo. A koja pesma vaših kolega bi htjela da bi bila vaša? Joj, pa eto, Šako bi volio da ima, recimo da je njegova pesma Kad pijem, ja se napijem. Da. Ja ću mu je pokloniti. Još koji duet možda sa Šakotom? Možda, da. Što da ne, uvijek. A najčudnija stvar koju ste dobili od vaših fanova? Najčudniju stvar? Da. Joj, pa ne znam, zaista. A šta vam bacaju, na primjer, gore? Šta bacaju? Pa bacaju svašta su mi bacali. Mislim, ja sam toliko bio popularan od 2007. 2008. do 2016. da ja ne znam šta nisu bacali, mislim. Evo, večera su mi bacili jedan onako plakat, poster sa svim mojim slikama i sa nekim posvetama i tako da na svakom nastupu po nešto zanimljivo. Od sata pa do ne znam Stvarno, to neki dobar sat. Da. Pa dobro.